Pemirsa, pewatesan ring masan pandemi COVID-19 nenten ngandegang kreativitas para yawanane. Semaliha ring tengahing pewatesan inucap sayan akeh medal kreativitas sane mawasana becik majeng krama. Minakadi kreativitas sane kesuguhan ring gedung Dharma Negara Alaya DNA Denpasar, utamanipun majeng para penikmat seni. Ekonomi kreatif Iwayan Hendrayana Mausang, DNA kedadosan genah anggen nyobiahang kreativitas saha pinaker ruang kolaborasi antuk terbuka majeng krama selami parikrama inucap mawasana becik majeng masyarakat. Ring masan pandemi sekali mangkin jantan akeh parindikan sani kuatesin nanging kreativitas inucap semaliha mungkah kahanan sajroning nincapang tur maupaya ngelaksanayang parikrama kreatif nanging kantun tegap nganutin prokes. Dawag pengawit warse kantos April puniki makudang-kudang parikrama sampun kasuguhang ring DNA. Tios mendaging pameran karya pariyuanane kompetisi ikan kantos ogoh-ogoh kelaksana yang irike. Nanging samian pemargi punike kantun anut nganutin prokes. Ritat kala krama rauh sampun kasiagayang genah ngwajikin tangan raris katureksain suhu tubuh nureksain identitas selanturnya nih wow kalugraya ngeranjing keliling genah irike antuk state nganggen masker. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.